Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwitegura umwaka w'imikino wa 2026-2027 aho yatangiye gusinyisha abakinnyi hakiri kare. Kugeza ubu ngubu ikaba imaze gusinyisha abakinnyi bagera kuri 7 ndetse n'abandi 2 imaze kongerera amasezerano mashya. Muri aba bakinnyi bose imaze gusinyisha higanjemo abakinnyi b'Abanyarwanda ariko bakiri bato, ariko bagiye bagaragaza impano mu makipe yabo bakiniraga. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buyobowe na Murenzi Abdallah nyuma yo kwicara hasi bakibwiza ukuri bakikorera isuzuma mu myaka 10 basanze ko ikipe ya Rayon Sport imaze gutwara igikombe kimwe cya shampiyona. Bakibaza rero impamvu yatumye muri iyo myaka yose ikipe itagiye yitwara neza uko byagakwiye. Bityo rero haboneka impamvu zitandukanye. Imwe y'ingenzi nuko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwagiye burangwa n'umwiryane no kutumvikana mu buyobozi. Ndetse icya kabiri kandi nacyo cy'ingenzi n'ubushobozi ikipe ya Rayon Sport ifite, ndetse nayo kuri ubushobozi kugira ngo ishobore gutunga ikipe ikomeye. Nyuma yo gusesengura ibyo bibazo baje kubona ko rero hakwiye ko rero bakwibwiza ukuri bagashaka uburyo bajya bagendera ku bakinnyi bakiri batoya b'Abanyarwanda ariko bafite impano kugira ngo bashobore kuba batunga ikipe kandi mu buryo bwiza. Bityo rero batangira gushyira mu bikorwa uyu mushinga. Kugira ngo ubuyobozi bushya buyobowe na Murenzi Abdallah bushyire mu bikorwa uyu mushinga, babanje kureba umutoza ushobora kubafasha. Bityo baza kubenguka hari ingingo Francis Christian nk'umutoza wari umaze iminsi yitwara neza mu ikipe ya Kiyovu Sport. Yarimo akoresha abakinnyi b'Abanyarwanda bakiri batoya bafite impano kandi bakagaragaza ko rero ikipe yagendaga yitwara neza mu mikino yakinaga. Bityo rero biyemeza kuzana hari ingingo Francis Christian kugira ngo bafashe kubaka ikipe ishingiye ku bana bakiri batoya. Ikindi ikipe yakoze no gushaka directeur technique. Bityo rero baza kubenguka umudirecteur technique w'umuhanga wari umaze iminsi abikora mu ikipe ya Paris Saint-Germain y'abana bakiri batoya Dylan. Bityo rero nawe baramuzana kugira ngo fatanye na hari ingingo kubaka ikipe ishingiye ku bana bakiri batoya kandi ishobore gutanga umusaruro. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa uyu mushinga w'ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport yagiye mu ikipe ya AS Kigali irebamo umukinnyi wari umaze iminsi yitwara neza ukina kuri nimero 2 ariko ufite n'impano yo kuba yakina mu kibuga hagati. Ndayishimiye Didier w'imyaka 21 niwe batangiyeho rero berekana nk'umukinnyi mushya ugomba kuza muri politike nshya kandi akaza gufasha ikipe ya Rayon Sport. Asinyira rero amasezerano y'imyaka 2. Ikipe ya Rayon Sport kandi yakaba yarerekeje mu ikipe ya Marine FC ikuramo abakinnyi 2 kandi nabo bagaragaza impano idasanzwe. Umukinnyi umwe bamwita Nizeyimana Mubaraka ni umukinnyi w'imyaka 22 ukina nka rutahizamu mu mikino 34 ikinwa muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Uyu Nizeyimana Mubaraka akaba yaragaragaye ku rupapuro rw'umukino inshuro 29. Muri iyi mikino 6 niyo yakinnye abanje mu kibuga, imikino 23 yayibanje ku ntebe y'abasimbura. Ni mu gihe imikino 5 atabonetse ku rupapuro rw'umukino. Nubwo rero inshuro nyinshi yinjiraga mu kibuga asimbuye, yabashije gutsindira ikipe ya Marine ibitego 6 umwaka ushize. Undi mukinnyi ikipe ya Rayon Sport yakuye mu ikipe ya Marine bamwita Nkundimana Fabio, ni umukinnyi w'imyaka 24 ukina mu kibuga hagati, akaba ashobora gukina nka nimero 8 ndetse na nimero 10. Kandi imibare ye rero umwaka ushize ikaba nawe ari imibare myiza, akaba yagize uruhare rw'ibitego 12 mu kino 24 yabanje gukina mu kibuga. Undi mukinnyi Rayon Sport yashoboye kongerera amasezerano ni umukinnyi rero ukina rero mu bwugarizi bw'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi kandi wari umaze iminsi ayikinira kuko yari imazemo imyaka 2 muri ikipe. Bamwita Nshimiyimana Emmanuel ukunda gutazirwa Kabange. Uyu mukinnyi rero nawe akaba yarongereye amasezerano y'imyaka 2 rero muri ikipe. Uyu mukinnyi yashobora gukina rero nka nimero 2 ndetse akaba yakina mutima wa defense, dore ko umwaka ushize yagiye rero akinishwa muri ubwo buryo mu bihe bitandukanye.
uyu mukinnyi rero akaba afite impano yo kuba rero azi kugarira akanira cyane kandi akaba akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo nibura adashobora gukora amakosa namwe yatuma igitego kimuturukaho. Undi mukinnyi Rayon Sport yongereye amasezerano bamwita Ganijurueli, nawe akaba yarongereye amasezerano y'imyaka 2. Ni umukinnyi rero ukina kuri nimero 3. Ni umukinnyi umwaka washize nubwo bwa mbere yabanje kutitwara neza, ariko yasoje rero shampiyona ari ubanza mu kibuga, dore ko yabaje kwicaza umunyamahanga waje yarakabirijwe bitaga Dawu. Uyu mukinnyi rero nawe akaba yarongerewe rero amasezerano y'imyaka 2, kandi n'umukinnyi utari mubi ushobora kuzafasha iyi kipe. Rayon Sport kandi ikaba yarerekeje mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu cyiciro cya 2, izana umukinnyi bita Charles Chupulu, umukinnyi wakinaga mu cyiciro cya 2 cyo muri Afurika y'Epfo, aho yakiniraga ikipe bitaga Castle Star FC. Akaba rero bivuga ko nawe ari umukinnyi mwiza uzafasha ikipe mu bwugarizi. Rayon Sport kandi ikaba yerekeje mu majyepfo mu ikipe y'Amagaju, igura umukinnyi ukina n'undi yugarira bita Matumona Wakonda Kanda Abeli. Akaba rero nawe yaramaze gusinyira ikipe ndetse akaba yaramaze kwerekanwa, kandi umutoza ndetse na tekinike bakavuga ko nayo uyu ari umukinnyi mwiza cyane uzafasha ikipe kuba yakwitwara neza. Rayon Sport kandi ikaba yarekeje mu majyepfo mu ikipe ya Mukura, iguramo umukinnyi ukina nka defensive midfielder cyangwa se umukinnyi ukina hagati yugarira Nisingizwe Christian aka Bebeto. Akaba ari umukinnyi nawe wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza ushobora kuba yafasha ikipe, bityo rero nawe asinya amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ntiyarekeye aho ngaho, yagiye mu ikipe ya Gorilla FC, nayo ikuramo umukinnyi bita Nshuti Didier, umukinnyi w'imyaka 24 ukina nawe mu bwugarizi, ufite impano idasanzwe ushobora gufasha ikipe rero muri chapter nshya igiye gutangira, cyangwa mu mushinga mushya wo gukinisha abana b'Abanyarwanda bakiri batoya ariko bafite impano zidasanzwe. Abo akaba ari abakinnyi ikipe ya Rayon Sport imaze rero kwerekana nk'abakinnyi bayo bashya, ariko hakaba ari n'abandi bakinnyi batandukanye bivuga ko ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro nabo. Ikipe ya Rayon Sport ikaba iri mu biganiro n'abakinnyi 2 b'ikipe ya Mukura, umwe bamwita Eritatu ushobora gukina ku ruhande imbere nk'umuwinga kuri 7, ndetse rero nanone imiragana n'umukinnyi wayo wakiniraga ikipe ya Mukura bita Zuberi, akaba ari umukinnyi ushobora gukina kuri nimero 11. Bikavuga ko abo bakinnyi barangijwe kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, ariko hategerejwe ko Rayon Sport yishyura amasezerano y'abo bakinnyi kugira ngo ishobore kubegukana. Bivuga ko kandi ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro n'umunyezama ukomeye, umuzama w'ikipe y'igihugu Kwizera Olivier, umuzama agaragaje impano idasanzwe muri phase retour kuko yashoboye kurindira ikipe ya Rayon Sport kandi akaba yarayifashije kwitwara neza, bityo rero ishobora kwegukana umwanya wa 2, bizatuma n'ikipe ya Rayon Sport isokera igihugu muri CAF Confederation Cup, ndetse ikazashobora no kwitabira imikino ya Sekafa Kagame Cup. Ikipe ya Rayon Sport kandi bivugwa ko iri mu biganiro n'umukinnyi wahoze akina ikipe ya Police FC Musanga Henry, umukinnyi wagaragaje ko ari defensive midfielder mwiza hano mu Rwanda, dore ko yagiye afasha ikipe kwitwara neza, bityo rero Rayon Sport ikaba ikiri mu biganiro n'uyu mukinnyi kugira ngo ashobore kuba yayerekezamo. Rayon Sport kandi ikaba ikiri mu biganiro n'umukinnyi Ndayishimiye Richard, umukinnyi washoboye kwitwara neza mu ikipe umwaka ushize ubwo yakiniraga kugeza ubwo amasezerano ye asoje, ariko n'umukinnyi ukiri mu biganiro na Rayon Sport, kandi n'umukinnyi washoboye kwitwara neza mu ikipe mu myaka 2 ishize yarayimazemo. Kandi bikaba bivuga ko ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro n'abawinga 2 kandi bakora itandukaniro, umwe rero azaba anyura uruhande rw'iburyo, undi anyura mu ruhande rw'ibumoso, ariko b'abanyamahanga bashobora kuzaza guhatanira rero umwanya ubanzamo n'Abanyarwanda Rayon Sport izaba yaraguze, dore ko ikiri mu biganiro na Eritatu ndetse na Zuberi, bose bakiniraga ikipe ya Mukura FC. Rayon Sport kandi ikaba irimo kuvugwa ko irimo gushaka rero rutahizamu
w'umunyamahanga uzaba ukora itandukaniro, uzashobora guhatanira umwanya na Asumani ugifite amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse na Mubaraka w'umunyarwanda nawe uzaba ukina rero kuri nimero 9 nka rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sport. Kandi tutirengagije ko rero Habimana Yves nawe acyafite amasezerano y'ikipe. Abo bose rero bazaba barimo bafatikanya gushakira ibitego ikipe ya Rayon Sport. Natwe nuko dusoje, turabashimiye no kureba uburyo uyu mushinga wa Rayon Sport uzajya mu bikorwa, kandi tubifurije amahirwe masa. Imana izabagenda imbere. Ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.